Mu nkuru yacu yihariye uyu munsi tugiye kwibanda mu karere ka Gatsibo, aho mu karere ka Gatsibo hari umugabo umwe watemye inka ya mugenzi we ayiziritse ikirere cy'umugozi, ayiziritse umunwa kugira ngo idakoma. Iyo nka akaba yayijijije telefone y'amafaranga ibihumbi 10. Mu nkuru yacu yihariye turayihera mu karere ka Gatsibo. Iyi nkuru yo tugiye kuyihera mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Murambi, akagari ka Ryamunga, aho hari umuturage umwe wamaze kunywa agasinda. Yamara gusinda bikaza kuba ngombwa yuko iyo bamaze gusinda bose bakajya mu byo bari kwita imbaraga, bagatangira kuba bashwashwana bapfa telefone itaguze amafaranga ibihumbi 10 gusa. Mu nkuru yacu yihariye uyu munsi mu karere ka Gatsibo, umusore ndetse n'undi mugabo baje kuba bashyamirana bamaze kunywa, bari birirwanye umunsi wose bari kunywa, dore yuko n'amakuru aturuka muri karitsiye bavuze yuko uwo musore ndetse n'uwo mugabo nta kintu bapfaga, ariko nyuma telefone itaguze amafaranga ibihumbi 10 ikaza gutuma uwo musore afata umwanzuro wo kuba yatemagura inka ye, dore yuko noneho muri aka karere atari n'ubwa mbere ahubwo bisanzwe bibamo, dore yuko mu gihe duheruka niho umusore yiyahuriye kubera umukobwa, ni naho umwana w'imyaka 25 ndetse nawe yaje kuba yakivugana nyina. Niyo mpamvu mu nkuru zacu zihariye uyu munsi twibanze mu karere ka Gatsibo, dore ko umuturage akimara kuba yakica iyo nka yaje guhita atoroka, ariko nyuma bikaza kugaragara yuko iyo telefone ariyo yabaye intandaro yo kugira ngo iyo nka ibe yatemagurwa, dore ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa yavuze yuko iyo nka nubwo yatemaguwe byemejwe n'umuganga w'amatungo, yaje kuba yakemerera abaturage kuba iyo nka yabagwa ikaribwa, kubera yuko nta kindi kibigaragaza, nta n'ikindi kibazo cyateye kuba iyo nka yapfa. Akaba arimo agira n'inama abantu birinde gushyamirana cyangwa se kuba bagirana ibindi bibazo byihariye, ariko nyuma y'ibyo bibazo akaba yasoje avuga ngo nubwo byaba uko bingana kose biba byiza iyo mwegereye ubuyobozi kugira ngo buhoshe aya makimbirane aba arangwa muri mwebwe, dore yuko ayo makimbirane n'ubundi yazabyarangira akuyeho buri kimwe cyose. Akaboneraho no gusaba abaturage bo mu murenge wa Murambi birinde kugwa mu byaha, birinde cyane, dore yuko n'abaturage batabivuzeho rumwe, aho hari benshi cyane bavuze yuko iyi nka yayicanye ubugegera. Iyi nka bavuze yuko hari n'igihe iyo ahasanga nyir'inka yari we wari kugenda mu mwanya w'iyo nka, dore yuko bavuga yuko ushaka imbwa aba ashaka shebuja. Ubwo bivuze yuko inka yabereye igitambo nyir'inka. Njye mwari muri kubana ni Dufiteimana Gilbert.